Kira-kira menurut Kabupaten Rua, Kabupaten ini Tabuki, Kabupaten ini Nakasilaka. Rona timir rona final na under 20 na tim ini Tabuki kena tim ini Nakasilaka. Na sini ada tim ini Nabukuli kena tim ini Nakasilaka. Ni nandali kamu iko tabe sibita mo nandali lo mirara patake talo mirara konetan tabe goro tekicilo na mamutungan na reserve la tres patake na walislis team kero kai ko sini gito sindre na minda bichukote to the place sakre ba mimi naman cukup lagi terkawin ni nangonogo ikan na nangonogo ikan na sa ati ko nagtiyawan lain cukup lagi to rasa lagi cukup main ni lebih buru-buru tadi so kaya ngandre cukup ni wala tadi na soto-soto ako ngandre ni kontrol tengwe naka balik tadi rasa sarati rumay tadi mo tayo bagagin na nakakanda at tuloy-tuloy. Waktu na bosa-bosa, buat referee sa cukup na kinalawa. Kaya baka ito sana Bimay Tuba, ito sana kaw na Biloy. Kaya lagi madala, o nangito takatalit tim ni Katamu Sera. Kami tadi na bosa. Kaya sa rin referee ni sa abuse, sa naman Bimay Tuba. Bosa na kaw na Biloy sa tutugo na nandoto discipline committee. Kasama dala Posota. Posota sini monitoring dan nanti kita tahu. Kendo na ono kes na kami na bebito koni. Kaya naman islesi sa Arto Wawat Sunak Kapitan Iwanga
nasa ngonlista ng lomale. Kung kami namin nakatayo kali, wiki mo doon na Islesi, na president ni Tim ni Ono, wiki mo doon na Malinjia, wiki mo doon na Darabo, wiki mo din na Vitokon. Kung kami namin nakawali mo, nakirsama iba din raw na mga polling contact sa din. Kaya ang pag-yugo, sa tiyan mo naman din yung walang listali. Ilakoro, nakawali mo. Pasuntal ito nga na bukan nung binakan ng marama presidente. Ano bro, liwit tamuya ako kami nakatiganin na waitami. Kaya sa gandrin niya mo yun. Untuk dari komunikasi nasional di Nadeva officials pemilihan dari Bitoko ni kemungkinan sahaja ngole atau menekan place na Islesi sa bawah coba kalita di Mainalvia wangale sudah bawa binaka wana turun na Nadeva atlan sa karo ngole talang ani ngole sa kami binaka tigwale wala kana may Bitoko ni chuguna tibinon de sana Roma ka chuguna ngole listale. Pintar balik. Sangat rok sabi awak digetong ye. Sangat rok sabi awak digetong. Sangat rok sabi awak. Oibo. Lami ye. Lalu mesra. Ballboy. Oi, Sibo. Tu che due sono con due sono con.
Pacini Gitongo Arsul sekitar 5 menit sih nonton apa-apa tanamikin ada tim Merah di sumber ninggai weather cukuplah final libu ni Pony Products 7 Rally karena 7 Rally 2026 Enam binibinagan ni lalu yang jatuh ngabi untuk nabalis lisi ni Pony Products walis kumain na patur nabalis lisi o Mr. Greg Regat kaya Fijen ko Australian ko Fijen ko sumain ng nanangono para pakatsukin na New Zealand Fijen International 7
coach quarter lewan cuma tu ini diri enda dan bagian ini dah begini kalau kau cuma terlalu aku telah ini pun tak biasa berarti ini Islam nak boleh Mainan dele tipili sa chungo ya buana trophies dona trophies sabe ini Poly Products 7 katamu 7 ready 2026 dona doktora Simia and then the palit semula na best player ni Poly Products katamu 7 ready 2026 Pateke notalin na most disciplined player, most disciplined team ni Poly Products katamu 7 ring 2026. Oleh cuma bawa ini minaka, kita terus bersara lenu menua lini sana kadamu, dan setelah kita cuma main na turun singa, sabar rumah bagaimana cuma na otak kami di labu, dan tebel ini bingarawi, dan buruk telangan na velis desi, di kadamu begini main na buat nawarama prestindi, pertama kita velis desi, saya panggil ini na bawa ini minaka. Ena bukan ni Vito Koni, ena bukan nomu sasana mai, ena mai tohara cigo, nuragi terna derbo nolong di terlesinga, karena ni jigitege dona, karena tiada derbo, ena rani nama tadi na cigo na tibi kenau, ena skip cup nyambaga Ronaldo rusung urkono, nema tadi ngauna, masa kami kena tibi kenau. Kanduk sana-sana tatalana. Yang sana cukup bukan tuan sekipa.
Mereka watali na bagi cini rusuh kabur megang. Najim sa baru tak itu deh. Sambil itu bikin menalin di benua. Tapi kita na, tapi apa katakan James, sana berenam balon cukup, $2. Kita menalin di benua. Tambah kalau mati disko nama tim ini membawa tim kasa ya tanda tunti. Lawai di pintu na watapu ya ikur kita ketika nalain lenda sebur. Udah kan flash ada kayak di main. Karena ini. Buru lagi. Kalau kita saja. Itu sih udah tim ngekeseleta. Sudah cuma kayak masuk ke dalam. Oke. Itu nanti ini nakasa sebenarnya cerita ini itu kini rara.
Sara-sara, Rigo Sara-sara na. Alun, kasi nandal, hindal satu sa wili. Jangan gawin pagi. Kawan siya mo may nalay nila udara. Hoy, kasi muri. Biro na referees. Orang nanti magkabungan ng robot sila. Nasulo sinasang dito na. Pero kay Sir Sarosa pasal makatandang. Yung menangili harap siguro na sa tulis kita. Sa krime nalaman itin ko, may ngalawat ang sigo, nalaman ko ni Vingaran. Kaya sa asal teman na benar to Vingaran sikiran na teman ng bola, laro ng jangan naman yung danak pleso na kayo bola. Boys, dola kong jalan tagundal. Tagundal limul. Sa rin mamatug na gito, tutulog sini nakasilaka, sindarutungan mo kayo sini ito. Kung mamatun gitu dito kisah. Permandan na sir mula. Nandali, kirimadan na wisa. Orang dito saya dindangin tu sa TV sa Sibera. Sa Sibera.
lebu turanga batsman zana wigravi. Wanando michirani nandali kambu nindua esibita mail nandali nala munirara Tabuki. Lima kiwitu para kisini kina nangi. Kebakaran dan skor tim Tabuki. 5 tim Tabuki, Vito na tim Nakaselaka. Orang itu juga kira lagi. Itu juga tim ini Nakaselaka. Neman itu tim Nakaselaka. Neman betul.
coba ditutong yung mga mati tim ini nakasalaka. Tunggu tangkit juga mata-mata. Lain ini. na gitulo nagano sa nagdurman kinadatin na ruar na may lain ke tenang ada turun na sebenarnya turun di hono begitu na orang tusun dan Allah di national event karena may yulo na berbo di sebar tinggi tinggi coba kita sakare ke mendon naman dia mendo sa nakatike undur sunan ne sebar ni tiga bulan gitu berto sa ngalroma na berbo berto malay ni tiga nama tunggal sa sara baru ni turun dengan lumayan turun guna kata nomor nama Kristini baru meminta handu balik ni tahu ya ini dari tiga kita sakari kindon na teman lawa kere indo sa peso talangan kita na namun imbat sirara sa kena na lawa please ko wasa hakuku abire sa kita na lawa ito sa nabaduro na ituba sa wala ka na gulay sa namabalik ka na kita na kinikaray
Solution dari tutongi wana mati kimi muna kasalaka. Kabarutang itu kan mati mata. Ini turun mata ama boleh guna kana sala sema tsukumai wana final ni under 20. Deci wana kai Kasalaka kana mati kimi ni tabu. lima na timu ni kasalaka. Final level sa nire de muri backgroundnya satu waku ko yang chicken se warm up chicken timu ni Lima wasa buku. Itu na kasalaka. Mungkin lebur no final la chuke na mate timu ni makasele kamaruni. Ndio chicken na timu Turun ke naga sa total latihan untuk timu ni kasalaka. Mana sini na kasalaka di mana Kawali udah gitu, teman-teman sama kesusau, sama kesusau. Sekarang orang akan sebelum diraramo. Kawali udah terbau, kawali udah terbau di sini. Menjadi nombor kelima. Menjadi nombor kelima malam menamai wali sersara. Menjadi sini ya di nombor kelima. Sebelum main. Mandeni Sports World nombor kelima. Para pembeli sudah yang mutua.
Ceremony nambera kunisini tanah lain. Oh bisa. Promo, baka kami siguro bitabi.
itu na referee sa niya. Fala lagi. Fala. Sini. Kalau nasaga ya, sini na tim ni Tabuki, sini na tim ni Nakasulata. Tadi bilang anak kapten. Utos. Susanangan juga nasa dindet. Kona ya tambah kayu na polo si Ragu rumah yang mata-mata na polo. Karena mama nangganga. 5 na minutes. Kaya mama rumay tayo na timerua. Sini kay sini. Sulit siguro sa rin. Nagkaruwa. Sa kampanya. Sulit siguro na nasarang yan. 5 minutes dari mama. Kung pakai ini.
Sakrone Rokovici na lawan Indali Tambun Indo ay isiri teman Nandali na lawan ni Rara Ratakin na lawan ni Rara na indang gabi baruta kinaratungan na place matipin na official na lawan ni Tian ko Sakrone dengan na balis-balis Napolo nawalebu Matala na minitsi pero kasa siya katalilindua sutomo
first point scored within 5 minutes. Dali Obisa na Dali. Kung nasa masuk ka ng Dali Vesu. Tambira. Berbuat Tambira. Dari tambah laut juga tu. Ito na tapos yung officers na Officers ni Tagoki. Dan Tambira. Tambira. siguro ng team ni Tabuki. Mas combo. Samay pagkakaroon na tim ni Tabuki na nandito squad sa nandito na daga sabi ni Pony Products Southern Ring under 20 2026. Kami pinakawaliw ng gito nando nga iwinin do yung karangka iya ko kami nibinaka nga sa variety ka nito nando na team ni under 20 binak team ni under 20 binaka ni Kandahu tim ni Kandahu nganga nasabot na let's keep it up. Obisa Wesu kau nasel Obisa Wesu kau nasel Tabuki macik-cik lebih manjin tim Tabuki mutul lawatan weri namatan mutul ucin
Parizia, controlleri. Lebu. Hari menggali madala nangode ni skipa. Nanganga na matitimi nito buki. Nangode ni skipa menggali madala mutu nanggali windari ye. Ya pa bini bina kasama iba na marina ka. O di tingin ni ndo to sama ro tingin chuna. Dandani wingarabi kena tona coaches di katabu ni ada 20 kena India. Sana doon na tim ini ada 20 ni kang daw binaka.